Muthenya wa Christmas, President William Ruto anyitanire na aikari a kaunti yake ya muciĩ ya Uasin Gishu, taũni-inĩ ya Eldoret, igongona-inĩ rĩa gũcokia ngatho nĩ kũmũnyita mbaru gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku, igongona rĩa ndini ngũrani. President akinyũrũria mbũkĩrĩra cia mũng'ethanĩro, akiuga arakorire bũrũri mũtondo-inĩ wa mathire na rĩu arenda kũũhonokia na njĩra ya kũngania magoti. So wale wanajaribu kuniharakisha, mimi nataka niwaambie mosmos, polepole. Wacha tupange kwanza uchumi wa Kenya iwe on the right footing. We cannot continue kujenga uchumi wetu tukikopa pesa. Mũtongoria wa bũrũri agĩcokeria mũingĩ ngatho nĩ gũtabania gĩthurano gĩa thayũ, augĩte gũtungata bũrũri wothe hatarĩ mũthutũkanio. Na mimi nitajenga katika msingi huo kuwaunganisha Wakenya wote na kushughulika na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya bila ya kujali misingi yoyote. Kwa hivyo watu wa hapa nyumbani tunawaomba, wakati mtaona rais hatapata nafasi mingi kufika hapa, mjue kando na kazi na jukumu la taifa la Kenya, ako na jukumu ya kuleta amani katika Afrika Mashariki na pia katika hii kontinenti letu la Afrika. Na maombi yako ya kwanza na baraka ya wazee ilifanywa katika uwanja huu wa Eldoret Sports Club. Nani alijua mwenye anauza kuku anaweza kuwa president wa Kenya? Nani alijua? President ni alirikanĩtie arĩmi meyandĩkithia nĩguo makaheo bataraitha mwaka-inĩ, oho akimaririkania mahande mĩtĩ. Ndio sisi wote tuchangie kuhakikisha kwamba tuko na mazingira ambayo itatupatia mvua. Oho nĩ ahinyĩrĩirie atongoria a bũrũri wa Sudan ya mũhuro manine ngahĩha bũrũri-inĩ ũcio. Jana, kwa sababu ya shida tuko naye kubwa kule South Sudan, tuko na watu karibu 50,000 tayari wameingia kwa makambi, wengine wamepoteza maisha yao na wanahitaji usaidizi wetu. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.